Mga kabombo, pamilyar ba kamo ha isda nga oarfish? Basa ra mga rusturya hiton kadamaan nga kun daw makakita ka hini nga hayop pa nga sumagka hatuna in may tiparabot nga sakuna. Ginkikilala gihapon ang mga ini como signos nga daw may matatabo nga linog. Sumla ito na publiko nga iton kakusog ito na sabi nga linog in madepende gihapon hakadako ngan kadamo hini nga nagpatuna. Sanglita gintatawag gihapon ini nga hayop kumo the doomsday fish. Pero ano ba ito na oarfish mga kabombo? Ngan tinuod ba ito na hurub-hurub nga dawan mga ini inusa nga pahimatngon nga nagdadarahin kadelikaduhan? Aton ini pagadman dinhi aton na segment kundiin aton pagurustoryahan iton mga organismo nga nabubuhi ha aton na karibungan. Ako ibombuvan nga natara opdi ako niyo dinhila hatawag han kalibutan. Ang mga regalikus glesne o kung mas kilala hatawag nga oarfish inusa nga deep sea species nga kuruyag signgon inangukoy ha pinakahilarom ngan magsirom nga parte iton ato na kadagatan. May dan mga inihiglabangan ribbon-shaped nga lawas nga color silver nga gingagamit nira como camouflage agud nga makalikay ha era mga predators. Dagko nga mga mata ngan mga pula nga tusok nga bagabaga hina corona. Kaya gihapon umabot ang mga oarfish hakadako nga haros sa 30 feet kundiin masisiring mo nga hira inusa nga sea monster. Ang mga oarfish in mga filter feeders ngan primero ni raging kakaon iton mga krill, plankton ngan mga gugti nga crustaceans sugad nala hiton mga masag. Gintawag ang mga ini nga oarfish mahitungod nga kung nanlalangoy ang mga ini hailarom hiton kadagatan in baga-baga hira nan bubugsay. Bihira la gihapon makitaan iton mga oarfish hababaw hiton kadagatan ngan makatarapo hiton na tawo. Sanglit damo iton mga hurub-hurub ngan mga alamat nga nahihimo may pagisumpay hini nga isda. Basa rito na pag-aram nga kung makakakita kahiton usa nga oarfish hapangpang hiton usa nga dagat ini ito na senyales nga ito na oarfish in may sakit hirani na mamatay o kung napatay na. Ini inabangin ha mga pag-atake hiton era natural nga predators o kung human interventions sugad na hiton aton paglalabog hin mga delikado nga kemikal ngan mga basura ha aton na mga kadagatan. Mahitungod nga nangungkoy manggod ang mga inihahilarong nga parte hiton dagat kundiin makusog iton pressure hiton na tubig kundi rin naakusahan mga ini nga lumangoy tungod nga may sakit o kung hirani na mamatay inade-depressurized ang mga lawas sa hiton mga oarfish nga naiitsa pakatuhaigbaw nga parte hitong kadagatan ngan dara hiton mga balod inadudusoan mga ini hapangpang. Sumalaliwat iton mga eksperto, waray nira nakikita nga koneksyon, ito na pagpapakita iton oarfish halinog. Diri gihapon indikasyon nga iton mga ini nagdadarahin na bisan ano nga sakuna, ngan ini inusa lang nga hurub-hurub ngan pamahiin. Ang mga oarfish inusa nga indikasyon nga damo pa nga organismo ito nabubuhi haton karibungan nga diri pa naton nakikitaan. Hapang kabugusan, maabot pala ha 10% ito na pag-estudyuhan hiton katauhan, may pagisumpay hiton aton kadagatan. Karuyag signgon nga damo iton diri pa naton na adman kung ano iton ada hailarom hiton aton katubingan. Kundiin, usa ini nga sekreto hiton aton kalibutan. Ini, hibomba na mo ma, hasunod liwat naton nga pag-urusturya, ini iton tawag han kalibutan.